ne ka mensa no yɛva no sɛ yɛtia sɛ wo so ade a ɛhyimu a ɛwɔ sɛ bibi ka kyerɛ wadwene ne sɛ ɛsɛ ne signal mo wadwene sɛ waso bibi a ɛhyimu aha afi wo so ugye ma na adwene so waso bibi a ɛhyimu asa so na sɛ wo yere de ne nsa ka wa ɛwɔ sɛ wo feel sɛ wo yere de ne nsa ka na ɛno so de signal kɔ wadwene me de kɔ wadwene mu wi a ye hormone bi wo mema mu efe testosterone sa testosterone no ɛno ɛbɛyɛ n'adwuma na amawanya atenka na onya atenka pɛ na mogya aflow efri wadwene madwene ne control blood circulation na akoma ne pump na aba wo bema no ɛba bema na ntin bi wa ayɛ sasapo mogya ne ba begum pɛ na ma bema na adenden na ayɛ denden na sa ahode ayɛ adwuma eni sɛ ɛkɔba sa nneɛma miɛnsa yi bibi tɔchima wɔ sa nneɛma miɛnsa ne mu pɛ de kyra ne sɛ bɛyɛ den sɛ bɛma ɛho bɛsɔre nti obi wɔ problem with the nervous system no obo sɛ ɛwɔ sɛ na yɛde suso no mu brɛ ansana no ho kora timi asɔre agina so obi wɔ problem with the vascular system no so mogya no kokoduru obɛma no mu a ɛwɔ sɛ bibi lock mogya no ɛnsɛ sɛ mogya no ɛsan ba nti sɛ bɛma no gina so koyi sɛ obe release semen ne ba out na bɛma no ho atɔ na fa adwojo na so obi wɔ no ma because sɛ bibi a lock mogya no enye yi endi mu yie ni ntino uboso moja na se epi moja ni epi na ho ase adwojo aha afi de toso bi o so ne se bibia ye fle no e testosterone no se e wo lower eno就bepa ma obema no so ho ode no so akofom ntima bebre ho no mu ni atenka ni nyina kyerɛ sɛ saa niema miense enko yi eno ja sana obi banu mu oduro sɛ wa ye mre ompem into person mu oduro na ho ye den no e wo sɛ nka ne papa mu no wa test ni pedua na hwɛ sɛ saa mmea miense ye ka ho asɛm ɛyɛ fa na attachmenti a amama yɛ mre wompem aha na wo test na wo baby kura problem ni free a wonum aduro na wo sɛ nipadua na atinye na dwuma kama ɛma wa ho ɔde ne timi saa de bɛn egina so biom na so mema bebre hɔ no ma de ɔmo yɛ ne sɛ wɔntena wɔn hwɛ sɛ ebi a ɔno de ne ho ɔden ana ne ho nyɛ den moment obehu so ayɛ mre wompem na apɛ no akoto aduro anom yɛ kan so sɛ yɛ wɔ two causes of erectile dysfunction yɛ the friend psychological and the friend physiological psychological na ye obi a osia problem bi se be mesia problem bi a ema na adwini free enna so eba se ma ne feeling kofom na eba sa ema ebi one na yere kura hie ma sisi a na waje mu enye problem nko se bia be ma adwini bibi opeso e da ache ho ana pressure bi wo no so ana ne bi nkoye ofie ni nyina etimi kanoma na ho ode se be ma no ekofom na so se be ma logical no eno no ye kire mu se yade bebre betimi akoso erectile dysfunction ya lebi te kidney problem ya lebi te obi a ne brebo kwa problem obi a atherosclerosis no afi obi a wonya akoma yare obi a wonya esikyire yare obi a ne prostate ho aka ana wonya prostate cancer ana obi a wonya problem na chibremu mu ana de twatro kra no obi a mre ompem into ye be na wo so wo ye mre ompem a yesra yo me da se doc wa chire mu nukura wa bɔ ne tofa ma me ebusuafo ya Dr. Daniel Ntikwaten na Dank Herbal Complex Dr. Penia oda no last week ye di komafa erectile dysfunction ye kasamu eye be ma dobnada wa chire mu ye pa me se wanti kura na nei wa bɔ ne tofa ma wonya adesua bi ewom doctor yare bi edi hu nkomo bia wodi hu dwuma nti no ye di nkomo a wo bomu tokro ma hu se wonim de wo ka no na fe nso se dem kan no edumadie ye de yare ba ko etudwa doctor anya yare no nko a no wosa na emom no emrenti no yedi yare ba ko hu dwuma na emom no se yare pi fruit kosi na ase na ye de doctor number was screen no so obetimi apeke ye di nkomo no utie mu ani ewie a obetimi ni na di nkomo obetire na kire kwan na afesu ni na di nkomo pi eye Dr. Daniel Ntikwaten our Dank Herbal Complex ana eni ni di nkomo no ene ye be di nkomo afa ninro no ho na ye wie a ye be ba be di nkomo afa hepatitis B ye be di nkomo ye afa ho mra no so a be ma kwan na wo so na wo nkomo bi a be so ni Dr. Dia na yesu yesua bi a ye be ma kwan no abam da ma se pi
me pacho me pese wunro no ene yedi hu komonti nya abotre na yi no baako mame ebia we eye we na we no hwam na ese omu yusu na we yusu ade be na obenya frem wadawroma me da se pa yendro ne de omo ntimi num bi eye oba pemfo oba o ma akwara nufo ne akwara woni mfie dumienu aha yendro ni nyina omo ntimi num bi no apart from obi atimi num bi na yankopon adom sha ye duro no se be ma ne ma nyina atimi num aha nti eduro baako a medical kan asem eduro efe no dank gastro care ene dank vita we screen is eduro ye gusu dank gastro care na wosoro no aha sa dank gastro care no eye for stomach ulcer in 2021 eje the best about medicine in Ghana ablom ye Ghana International Product Awards no and eje the best about medicine in Ghana the mass eduro we say kan wasema na yeni age ne say so yefunu ye wo ya uyem tutu obotafunu uyem wo anything yefu yare bia no nyanom dan gastro care within few minutes no nya results aha e yeduro ba ko wonnom ya nche no nya results into omom yefunu omom ya no mo kanfo pa aha into bia wo yefu yare de ye ulcer anane yem dwane yem kutum ne yem wo ne yem tabubom ne duro ano no dan gastro care e yeduro oje yansa ne die do be ba abonte e research ko ekiri aha nti yefedo ne bra bonto no ma na wonum se ye adwuma enkofo ma no maduo no nyina di ho adanse aha ma me bi frem se na wato aduro we bia nom dia wanom ono no yefu ye ne ye nto nom ye na ejaye no we jado na si bebi kwa onum bium na obi tini fie na nipa ko ka che ne se ne yefu ye ne ya pa no so wo mu oduo bi wo me nom ye ba ka ase na kohwi ase kakra na ma nipa no nom ye na nipa no num wie no nipa na je bottle no so okwa kotobi se de duo ni si ye asma me kesi wo yeji ma me ne frem se menye eduo no bottle no so menye ne gallon na mfa mesi no ho na eduo ni ye very very good dan gastro care they say the be kan say the vita be ka ho ye de do be fe ne dank vita abeka ho na no so that screen no so sa vita no na dwuma dia for dyspepsia ye ka dyspepsia obi odidi aduane ni ntime nyam yi hanto obi obedi die wie na aduane ne da so e won ho ebi obedi die anopa kora na bedu anwume na watenka so wa mento ntime ndidi biom aha toda aduane ye di no sa anyam yi a emo nipadua no ye nipadua e koba nyina na aduane ye di no ana ye nya ahode no ofi aduane no ma yetimi nya ahode de koba won se wodi aduane bia aduane no e for the end product e glucose aha na ye nipadua no ade ba ko nipadua ni hia pa hia sa glucose na ise fuel e we nipadua no etina to de kom do anu woni subirimu na wo yetu ahwe no aha enu nti se wo de dan vita e ka dan gastro care ho a ene wo sa no tu ase twa aha enu nti ana yes the best combo to cure your stomach ulcer dan gastro care and dan vita wo pharmacy shop bia na e ba shop bia bi wo ho so wo Volta region wo northern region northeast de bia wonu ma wo pharmacy shop and herbal shop a wo betime nya bia to nti so mo ulcer no mo duro na wo screen so wo koto a betime aboa wo pa anya wo dank antimal x say duro we for malaria very 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 good ade ya the plant mienu bi aka ho a no na one active ingredient pa ni bima ana neem tree ona neem tree to malaria pa na ni bima the best ya the aka ni mienu nyina abom ade dey say duro we in so no dank antimal x a beyi malaria ne fuwa ma ho ato nti very very good product a omo num nyina aka ho asem wo kwata kora de se omo fe ne se onum do we na ho anto a na ya le ne covid tese de oma gyedo na tumu no enyago dank antimal x eno so bi aheta organ ha be bia wokọ eba shop na pharmacy shop bia ubetime anya bia ma na boa wo hwe de wo screen so dank eba tonic obu onum a na ono de ontimi ni di de bia fon anu ofon ne so tia na ete bia ne ontimi ndi bi ama ontimi so nanso ne duro ni se duro we dank eba tonic eno so kwa eba shop pharmacy shop bia obenya bi dia ma ese duro we se ne se yonkofo bi wo mo ya ne be fe no anorexia aha anorexia ema inti because of that inti wa hye no koma am wa very skinny I say as why skinny inti no ama onom se do we ya eboa no pa dank eba tonic enu inti de kan say ye no ane o dank pro care for obi ane sisi eye ne ya aha
wo hwe dank fight okay do we say so a very very good but we testimonial maame bi owo konkori ana wo so anum aduro bi ntie ka etwem no so no ye driver ne mla na wo ka ho asoma kire say onum aduro dwuma aduro we du oni nipadue mu no enya agro kra na ayampa so mle bi na me de ka nam akra jowru na me kwa company van na papa bi de ne car chesi ye ntime kwa na mwanum ka driver so park baby o park ya papa ba beto ye no so ostre ya ye dure fe ne dank fight okay no bi de bi bre no Canada na dwuma aduro na ye oni nipadue mu nti se bi o car no ma ye ma ne bi nton ye ka kyen so ye nton no baako ye boxes ye de koma shop bi na me ana mpesem ko hu omo gi ndo ni bi no so no gon de osre ya ye nton bi ma no to ye ya me ye ton bi ma no nti obi akoko how pa nti wo de me catch us we do ni dure fe ne dank fight okay ebe boa pa na ebe yi koko ne fuo kwa pa ye koko ne fuo kwa okra be nwanwa obi ba me na koko ne twepia no to kese wo so ye ne ho hwe enye yi okugya na mogya nko a ana e man dank fight okay wo so dog me nya duro bi am de be sra so se de bi kono mo ya wo fa hwe nsra so nso ne wa ye okay nti eduro no e ho asem na obisa no na no yo Dr. Medasipi metie for Dr. Daniel Ntikwaten our dank herbal complex ana yenu ni ewo dwumadie so dwumadie eye apomden komo ye din komo fa ya apomden ho botaye no se ye de apomden bebo wura nipadua nim nyina ye nam ya haban duro no so kosa haban ana ye ma nipadua na abrafo no kura na omo de haban no na ye dwumadie se omo ye amo package ne ye doctors ye herbal doctors no so omo so package ne kama wo hwe de docs kan ya efe eti sa abrafo no de na nti muma ye ni nko ya haban duro no bibi duro no na nna beboa yen ese yare etu ase nti na manya Dr. Daniel Ntikwaten our dank herbal complex enne wani medi nkomo ana wani ye na ye di nkomo afa ni nuro no menim say at least ubenya wodie wo ma obetimi na yare bia ha obia no akoto no etu ase se do kan no ewo Kro Ghana free sorokosi from bebia obeko herbal shop bia no o kan dank onu kwa ni din no dank herbal complex nuro ni bia o ba yare ya ni pakro wo bia be hwese obema obi ene me ni doctor beba be din komo aye second part ye beje commercial break kakra ye ba e be din komo afa hepatitis B doctor be trayen se de sitie na hwamu na mutiminya bi ya den na siba kakra no wakire mu ana ye de line no so betudwa na wafre na so aba mu bi doctor we da wor ma ye commercial break ba e beto aso madam ase number 2 I actually the just station the free screening I thank for sa come free screening so yeah radio that was sa eba no ebibidro ayaresa e wo man Ghana mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum eye dank natural healthcare complex eye asoye a ye de ebibidro etu yade ase sa ye nipadua mu yade ene mu sa yade ana sa yade bi a aye korankro na ode akina wonya ano aduro no ye se fabra ya hweye na ye nto ase emfama wo ye wo pechi number 2 Seawater the junction for taxi nekasa wo ba dank natural healthcare complex sa wo achichi na wo ba so a e ma ne haw enam se wa pomudin ti yesiesie ba bi kama se beda na je ayaresa dank natural healthcare complex ahotofie number 2 I actually the just station the free screening I thank for sa come free screening so yeah radio that was sa eba no ebusuafo me mama kwa babiem eba home TV eno ani KUMAWOOD TV eye program yi apomden Nkomo ye the Dr. Daniel Ntikwaten our dank herbal complex ene de ye nya no ene ye bedi Nkomo afa hepatitis na ye be ni bedi Nkomo ebedi Nkomo ama na tuatua mu sa ye ahoduo wo ma obekire mu na afa so ye di ho Nkomo ye be yi baako awo eye ahoduo no mu ne ye di ho Nkomo doc me ma akwa ba ye nua yo wedia me ne metiefo ne mahwefo ye pese ye nyanim de ewo yare a ye bedi ho Nkomo yi doc wadaroma o se ye bisa obi kase hepatitis a ene de wadaroma me da se pa so bi kase hepatitis a hepa ekre brebo nti hepa na ye brebo ana in medicine not say ka itis ke bibia ahonhon
anti na otati prostatitis hepatitis arthritis acheze bibia ahonho no anti the word hepatitis no de kira ne brebo a ahonho no aha na yewo emutais bebre yo hepatitis mu tais bebre ho no aha yo de broni frɛ no eye non alcoholic fatty liver disease aha eno de omo we nsapa no wonim sɛ nsa ye nom nyina mu be 80% fa ye mbrebo mu aha nsa ye nom no be 80% sɛ obi nom nsa mo a chances a chese obetmenya alcoholic hepatitis ne high aha nti yo alcoholic hepatitis ewo ho ani o non alcoholic fatty liver disease eno omo nom nsa no onom nsa nanso ne lifestyle na bi opɛ sade ne ma bi ntema sade boa no wɔ ne brebo no no so ba benya non alcoholic fatty liver disease eno is a type of hepatitis ne bia your dear friend autoimmune hepatitis ye ka autoimmune hepatitis a eno ye immune system no e overwhelmed da na attack ye ho te basa pe na affect liver cells ne bi na me aba benya hepatitis ye nipadua ne system na nkasa na kutia ye ho me ye benya sayare ne bi eno me no me enu ntimi nya ho hwe isa se ne ma ye koso ye tie de ye koso woni padua mu ntimi nya ho hwe aha sa na tie afi eno da nchen so ayo de fe no viral hepatitis ye ka viral hepatitis na eno ye hepatitis a ene de emmoa wa ne de ba aha emmoa bi aye from virus ane ba oni padua nu ma na o makwa attack o brebo no na ma brebo no ahonhon sa viral hepatitis no ene yo hepatitis A B C D E ewo ho aha virus bia ne din hepatitis A ene hepatitis E no enheda anye 2 serious to betuma nya free obi a contaminated feces ebia obi wo no ma wanya bi aha ne feces na na janan mu ebia be friends obi a wo no ma na baby bi betuma mo wanya bi na onye bia within 2 months na wo say no atimi course otimi num nsuo ye na daye na wo jai say nsuo na wo no na e contaminated system na e wo say no atimi ko hepatitis A enye 2 serious hepatitis C e serious but enye serious to say B no aha so being hepatitis C acha within 2 months oba danke ba complex within 2 months ye betimi ahwe na ma no ho ato no kura but hepatitis B na serious eno na ye bedi hu aha na de hepatitis B ye serious enka hepatitis nyina anka de ehu pa e D no hepatitis D de unyenye bia solution bia ni ho na de ma B ne ka ho asem de bia ne se hepatitis D no se woni hepatitis B a hepatitis D mo an ball system no mu ntimi ntena ho aha hepatitis B mo an e host aha wono na ebeje na tenase aha nti se hepatitis D no eba system na B ni ho a ontimi ntena ho be flu system no enu nti na ma B ni na ye de bi ni abere ko woni B a wontimi nya D because that's eno B no na ase aha woni B a wontimi nya D enu nti hepatitis B ni na say abe problem na inside hepatitis ni nyina mu no yewo mu 2 stages yewo acute stage and your chronic stage acute stage ni ye bra obi enya yare ni bi abosumi nsia yeso enya acute hepatitis binya bi na abro abosumi nsia yeso enya chronic hepatitis nhwehwema da ne di se nipa bebre a omenya acute hepatitis bra na omanyini no omo system na timya try yare ne from system bra oma no moduru about 95% so when you know benya hepatitis yare ni bia wa no maduru anya hwe within 6 months no yare ni to be free ni pedua no ma intimate na ho because the immune system no a fight yare no aha also unyanyini a aya na immune system no very active aha dan se wusha omo benya yare ni bi bra ho wusha no ono obenya ndi yare recognize yare mo wan se de wone na neto aha into obenyini ansa na wasase afili se o yare ni bi ebi mpobu won pa obenyi yare ni bi enya no hwe onya fi no kura bem to obenyini yare ne nka no to enya no hwe into no onim se o yare ni bi gese du baby o so okoye blood test obekọ na akoso se o hepatitis B yare ni bi aha yo doctor medase ena hepatitis B ana yedi nkomo wabo se yo mu ahodo na nso ena yedi nkomo afa hepatitis B ni because we say ena na be born atenase ena se o pa se ena kura na be bokwan na atwe sa D ni ba because we say we need B a enya easy say ubenya D sanity yo doctor ena ye what treatment mu different but yedi nkomo afa B ni ho no B no no hepatitis B na yedi nkomo no den na nipanya ana every den eba me da sepa hepatitis B no viral infection
Inti obi betimi anya bi true sex. Bema no oba nhie mu die mu. Se bema no obi betimi dia ma oba no oba no so obi betimi dia ma bema no. Ene ye kwan ba kwa nipa bebre fa so nya hepatitis B yare ne bi. De etoso mienu nso no. Aha, we are the symptoms. Ye beba so sisi a o de enwo so. De etoso mienu nso no. Oba bi a okwa awo so betimi dia ama ne ba. A owo no. Bra wonya normal delivery. Ebia okowo akora no owo akora no fa na nemu. So anye test bia na okowo akora no nti owo bi no ma ehunu nti obewo akora na akora no so wo hepatitis bia na de se ukonyin se na so ta ko hospital ye fe na antenatal care na omo wo pane bi omo de wo amatan na ema abofra no embenye yare ni bi na so se obi a won tan ko hospital no betime nya bi bra wo ne ba na fa na nemu no obetime de yare na because wo vaginal fluid mu wo be ma hu nsuo semanu mu ana wo ye mojem ana wo ye body fluid nsumu aha inti bribia obi do obi benye nkita ho sa na emanu mu bibia no so yare ni bia very active obetimi de aye no nso yo medase Aponuden Nkomo ana mo hwa ne live ewo KUMAWOOD TV ana we screen no so home TV eno aye station baako ena ye di Nkomo afa hepatitis B ho yo ma hodo na nso doctor ne wose ye ni Nkomo fa hepatitis B wama ye hu said yes ba doc and wama ye hu say true sex mema ne oba nhie mu etimi ba awo mu etimi ba ya ene de akeka ho no na me bisa say yetimi prevent ana yetimi si ho kwan sa yare ya ye di ho Nkomo yi yetimi si ho kwan ade ba ko obi pese osi ho kwan obetuma ye ne say obehwe no ho ye wo enam nkita ho die ho afi obi efe ni immunization isani ya covid ba ye ko wo pane se de be ya covid ni bi nyeye no no ma ye hye ya se covid hepatitis na bi nya nyewa wo ko test na wo se bi nya nyewa obetimi awo pane so wo pane a depending on baby ye adwuma ene sani a wo sitie ne ade no ebetimi ateku between 5 to 7 years na woni obi o hepatitis B din kita ho a yade ne bi ntimi ma meyo aha ntu de o se pa bebre ye de bo mo ba ne se obeka akọ test first o test now ni bi pe o so wo pane tre be ya o be bo ho be ti asa yare no wo bo pane no obi wo bo pane na na adwe ne say forever wo ma wo pane ni bi nti eno ano no da bi wo ma na paso wo pane ni bio so da be ya e be ma bribia no system no e betima bo ho be fru nya sa wo geja wo so ma wo pane be mfie du bi atwem no wanko obi ma se la wo betima ba benya hepatitis ya ni bia mana yi yo medase na busuafo Dr. Daniel Ntikwaten oni Dr. Penyu wa Dank Herbal Complex o say yare pi we doctor kase pa waje aboso body pi o tiretire mu na woni edi Nkomo fa hepatitis B hu papa o say woni na betena se no bie kwamuma amo amaka ne ba nti na ya no mo boss yare no hu dewro mo because usi ni kwan a wotimi esidi aka ni nyina ho kwan nanso wa ma ye hu se ndi ade ba yetimi si ho kwan wa hu ye nyina ye hu na emom no do bibi ba ese at least nipa hu se we na eba odawroma me ne mahwefo ye pesi ye hu se die na be ma nipa hu se we die eye hepatitis B odawroma me da sepa into your symptoms ade ba medical aka say hepatitis B na betima yo bi so also what train symptoms asan we to na ma wo symptoms bia on system no baby on ma ayo mo so bibia nsu a che so wo yare obi o ye dwuma kama no de den but on te so yare da aha na so ade ba ko a ema obi hu se wonya hepatitis no ebi ne se nipa kro no obo se e best start to say fever ha so ni abegu so no e start to say the malaria ye we ye na awodo ho aye uti ye o ya nti wadwon yare be na ye mi abi akoto malaria duo no mo no ye na akofom kakra wo ma na asen aba afi obo nse aso obofunu wo ho ana ese wo fefe aha ni nyina ye sign na chese ebetima ye hepatitis yen ka so hu sa de na hepatitis but ebetimi aye hepatitis afi wo ya de kakra bi anu wabre kakra wo tenka so wa ye mere dodo wonum kura nya wo de aha aduane no wonum nya wo de afi de wo ma ne se wo yemutu atase ye wo ya ene nipa bebiro ho no ma wo nya hepatitis a na na agya ye ne se wo nya ulcer no akoto ulcer duro no anom
aha de ntia te san se ne yefunu ye ne yakeke de na gese ne yefunu ye ne ya ne ntia ulcer de bebre nom ulcer nuru a ye hepatitis na ye omo de basa na ibrebo no nso no se ye chemical no de fight na brebo no nso se ya na ye de be say na do how bre no afo be sha se nya joint pains waposo na ye wo ya aha asa wo kon ye ya wabeti wabetwe wo se asa onipadua no wo nye fine ni nyina ye sign na hepatitis na start ya start initial stage no start saa niema hodo America wasem ebetimi esi even po say acute hepatitis kura ebetimi esi ana chronic ebetimi esi aha so nyehu saa sign na cheso nya hepatitis ni bi make so say brebo no de dan finfin wo no ha brebo no ene the largest internal organ we ni pedua no eso chen yakoma ye brebo so chen yakoma na brebo no so de yakopon si ye no no oboa pedua no nyina ma ne ye nadwuma kama aha ye brabo no ade ba ko ye no say BFN detoxification ye ka de ohuru fifi ni pedua no ye no ade ba ko brabo no ye eboa ye mpa eni se brabo no nya ye say na ye wan treat na koso na ye kese a brabo no ntimi nya nadwuma wo say ye de be ye no inti detoxification say brabo no ntimi detoxify o system ni bio to bo say fia hwase dokuru ni pedua no e ba aha eni e fe no jaundice no na ana woni so ada yellow aha ntubo so bi be hu bia no ada na woni aye yellow sa emsa jama won ti apo aha na chese hepatitis no e na asase a e se obrebo ne sa no afo wo bedwonso no na odwonso ne ni aye dark aha dwonso ne ni aye dark pasa de wo screen no sui aha eni aye se coke ni bi sa no aha eno ye sign ba ko te se wonya hepatitis wo be ka ko je wa na ne wo jana ne ni ye pale pa ase jana ne ni aye yellow bi sa te se jana no ahodin she de enim sign ba ko se wonya hepatitis ni bi ebet mama ensan kitinkiti bi aba be sisi ni pedua no nyina be sisi ni pedua no nyina kaka na afi kosoro na ye kese afi wo be hwe no na be bia obrebo no wo no ha o se brebo no da wo side ha ti brebo no afi wo be sha ase Philippine wo brebo no to bo wo be so se memfe ase memfe ye me ya ha ya na mechin kase nso ye me ya enye wa chin kase na ye ya be bia brebo no dan ye kese na ni biu ite basa ape na affect ehonum no na honum ni nyina asase na oya na eden kakra afi ubo se nipa no wotena ka emu chepe na ne nase na apija ha ne nase apija ntu se ono se nase apija omia na atom bebre so obi abonu dia ho a am se o me diagnose nyina ho a wo peso won se abu dia kokko cheke ana so wo ne nase asase apija na me se ni omra na ye hwe no ba ya ye hwe no na se hepatitis na ye ne sa nti ebetima asafo na se nyina apija wo na se pija sa obibi e fe no ascites ne se ebesha se apunsuo egu yem ndubo so wa na oyefunu no na build na ye kese ye obi no mo yefunu na ye kese ya ma fedru bebi a ohome kura ensi so because na diaphragm ni ntimi move ye nti basa pe obo se ase ohome a na ase ne home no ekosoro hepatitis na go se we screen so papa no ne na ho keka no etoda ho sa won ti ase be o se me na ho ne keka me keke na so se etoa so bro 2 weeks na de bi ala ebetu do ho abro ye oni mebi we ni pedie me fe no lymph nodes and lymphatic node on brebo no na wo ho no ade na wo no wo ho a se blue se den bi na wo ncheche no hepatitis B virus na e ba brebo no ho no ente attack nko no attack no a cover ana e ba brebo no ho ente e be se brebo we later ho brebo na wo rebe ho ebeto wo see ko ni brebo and brebo fofo show na be problem wa hwe betumi kuno ihwemu World of Organization for 2015 nipa million people hepatitis A nkwao 3 million people in 2015 and hepatitis C so affecting nipa 142 million. It was hepatitis no ye kwofo pa na hwe da jinawa ya beto aso
ma ebusuafo mo betimi afre na mabam mra doctor to asuminim say me amete ye na doctor mama hu pa na say sa yesi duadi ya bo obi dua ne nyoma pie no doc me ma nyoma na say me hu nyoma pa say first na ye de she ye pensa ye bi before ye pay we am even though mo ho de but nia wo keka no say ye hwe ye nipa dua no so ya sa nyoma na ye be ye free atim ya de square number no betu dua doctor edi nkomo no nyina wo betimi abam na wa bedi nkomo wo ba esrewa no lo TV set no na nkomo apese oni ye di bia oni ye di ya makwan wo betimi aba doctor yanko to asoma me na wo de wura solutions no anase de betimi wo mu na so ama me nti every year bi okum nipa over 1 million ti nipa bi okum mo donso na de ya ho na ne se bebre na nyadwen se eni aduro na okum ye abra aduro nti wonya hepatitis B na eya na doctors makwan se yare no ewo na Q stage yare no na Q stage no ebetimi akoba its own na no abetimi akọ incident na wo se ha ye ho krama woduro nti bo se aka check back se kokotwen hello good evening pacho mama kwa ba we ni baby akasa free pacho me kasa free na mensa pacho ma ne so kakra ma mente wo mayi hello yeah hello mama kwa ba pacho we be me be to reach me problem that na me mako what's what we what's one of the days so my contact ndaba asinu so le ni mentini ye de ba mentini ye de ba minim say fa enkomo aye di hu nti na wa frɛ doctor hello mete won ne de ba pacho kasa good evening me pacho kasa na ma one so ma me why na doctor ye nyina yanti ni ye Doctor, good evening. Good evening, me pacho me show program do what live no ani ya pacho kasa your number is 0240 108604 0240 108604 oba so ye ni obedi nkoma ni yedi nkoma afa brebuo na say brebuo ahohono hepatitis but na ya fa yeah good evening pacho manen ko aya ma one so ma me why me pacho yo let's say hepatitis B we dey me pacho me pasta bi anya bi enti asaya na sensai da ko bisa se ne nipa bi anya bi na esan ne nua bi anya esan na sensai esan ye dikia ka se true sex betimi asan ana etomle bi nso a depending on say nipa ko na hepatitis ni sitie no ahun hia se ne ne share niema bi ebetimi twa ne twa yen listen kabaya ya nya se ye sani mu na ebo nka gap kakram anya gap mpo but yen se niema bi wo te se toothbrush ene ade ebe yusu ya ye de ye be hwe se ye ne nyusu sapo be bi wo afie bi mo nyusu sapo ma ko na bidware ne nyina be hwe ye hu ye wo sa niema no hello your dog chere na me kan hepatitis ne hu ko bi so woman no a okan ne okan fanti ba na say no se ne nase atatai o so woman no maduro sa enkoye obetimi de nani akere aso ye one ahwe no amanako doctor number no ya the better screen no so na wa pick you wi a nsa wo from mamu a wontimi ndi komo no ye wi a obetimi ne di nkomo de wa kire bu nyina na wo pese otie biem doctor abehwew na woni na di nkomo doc yanko indi se de me kan hepatitis na ekum ni papa na de enti a ekum ni papa no se education no wo fom ase do bo no ekofom because obi wo hepatitis o niam bi e wo so wo ye
any maybe as a way. And he may be to say, Nedian D, also very careful. Be say, I'm with you and need be brabane, a be a city be brobedi, ene ebia niema ebia yede chemicals aye nyina wo so of bomade so betwe no afiri ho ha so tumi twe no afiri ho a na afi onum nsuo mo wodi green ne fruits mo so atase aha na afi wo hwe so be build the immune system now etimi bua no onye du papa etimi ayare no ko obi wo acute a ye hwe kwan sa acute no obenum adu sa acute ne de within 6 months ebetimi akọ ha ye de kan sa wo chronic hepatitis no aha wo de chronic hepatitis ana fo ni kire aso ye ka ta bibi ye chronic just say yare na batnase ebi mu kire chronic ase say ye krankro there be krankro ye incurable disease chronic ye yare abatnase aha anti yare bia ye stage no chronic stage anti yare nya batnase hello yeah me ba to me akwa ba odin ni bebi akase fi no ha on yo yàrá ni ebi ayé mi na mi máa kà kọ́ tó ta mi ní olú mo wà náà mi ti ní àwọn ẹni mi yẹn mi dẹ. ẹni michelle bọ dọkítà wà ha wàjú wọn àbọ̀sọ̀bọ̀dé pii ayi ọdẹ dọkítà nọmba ni yẹn bẹ tu dwa ní wà fà wòwí à wọn ní nà di nkọmọ wọ́yẹ package nyinaa tí wọn ní o bẹ di nkọmọ wáyé. Yo, 0240 10 86 04 0240 10 86 04. Obetimi abaso na ye di nkomo. Wo ayi bisadie bi apese obisa doctor ye ready. Anaso we wie so a obetimi ne di nkomo. Doctor na yare ba ko na ohwe yare pi na nso ene ye di nkomo afa hepatitis B. Ebia na wo yare foforo na doctor oni ne di nkomo a obehwew said your best amount solutions no me jidi said doctor obetimi ahwew nti da hepatitis for yi me shamobo me nim dia maker nti wo frɛ doctor oni obedi nkomo obetimi aba program no so na wo so oni abedi nkomo doc obia hello doc yeah hello doc yeah nti ade ba ko ne so obia wotwa wonum osenduro wonkoye endoscopy e kire se wo osa na so yem tayo ya wonum osa nduru no ye ka to se braso ye woni enfefidie nchekre se e osa mpa ana hepatitis na ye osa be ko experience e woni se ne ba bebra omo ka se omo osa no obaba ya so na ye hepatitis ana ye no na ye osa yo doc emra ni ntima me pesa wo sa de wo number ana ni wo kire kwan etodwa na omo abi obo opese o keep wo number na wo di nkomo later nti me da se pa ye telephone numbers no yeah 0266 59 50 hello doc yeah answer 0266 59 33 30 0266 59 33 30 sa number we esanso your WhatsApp your numbers too ni nyina WhatsApp sanso your call line nti person WhatsApp you person e den obenya ye wo so and esanso 0244 01 75 56 0244 01 75 56 o fresa numbers mu bia o sabeka Dr. Daniel Ntikwatin on na that dank herbal complex ano o frɛ na nkomo bia person ni Dr. Dibia ni obedi said dem kan na nya yare ba ko pɛ na osa wosa ya clinic o ba what you say yes environment no kra abema wa yare sa ti o frɛ na wa no obedi nkomo na yare bia ha obi fruity ekosi na doctor wafa wa fato no ho so say obehwew na wa ma ho atɔ nti bebi e wo bia no no so be fa doctor number no was 0266 59 3330 na ya WhatsApp obetimi aye voice message na dia mano obetimi ni wadi nkomo Dr. Daniel Ntikwatin what dank herbal complex and any na share and day wo Aponuden nkomo so a programming Sundays 5 to 6
doctors ne ba ne omodi ejuma omunjuma ho nkomo omunura omo na yare so omo sa hodo omo timisa na afesu ya fe yare ba ko ne di ho nkomo apomden de me se wuyi onkwaje afiri wa ma wapomden ehia o cause apomden ene wa ho oden ade da wo nchen ojapade da wo nchen na ntimi mfa menua me papa menua mabusua nipa bi beba be fa obedi ho yawo ntina me se apomden ehia o pa doctor wadaroma emra na ya so de na obeka kire me mahwefo yo de meka kire ahwefo se ye opeki no matu e wo kumase ye ni branch bia o baby to na beto obi si danfo obi sima be branch bi o kasoa obi sima be bi wo ha mesremo kumase nko an ye wo peki no matu enti wo akra wo hio faka abra yare a ye chronic disease de ye ya na empese ye de do be send o bra ye nhyeda anya o test te say hepatitis ye chronic faka abra kumase wo pese ho to nko ade a entina nkran ka se kwan wa ene obenu maduro sa ho to da ye ni in the treatment of hepatitis ye free treat hepatitis 13 good years nipa ya hwe omo so mo de kodonso to the fabra ne ye fa fidie hwe ne he obra bo ne kese ne ma bia ye wonim se obu ho kwa na ne pressure de bia ne pressure wo so na hepatitis enu fa ne portal hypertension portal hypertension be ma pressure ko tuti be pa sa wa hwe ho to da ni nyina betu e mo ase ahwe wo fa ka bedu kumase a wo se me ko trede wo benya trede car e wo so full line ji run about santase run about wo benya bi wo pampa so wo nya bia wo si wo trede junction pe wo se me ko dan keba wo benya taxi wo junction so wo do be ba ya so yo moko ko si adan kwa ejuma nti anytime bia be bia e be hwe nkofo fitakora de ebi free savelugu ere de keka ho twakwan ba e be gya yansa etra baby na oba won sabe tumi akem yo me da se busuafo Dr. Daniel Tukwatin na ye ne hia ye ene ye di nkomo for hepatitis B wa ma ye hu se de sitie na hodo e wo ho se de besie sinu ho kwan ebanso a se de besie aya ye betu ase free okra me da masipi me am di djumade ho cha me ye fra me obroni Schneider doctor me da wasipi me gina ma hwefo enamu edawase se me to me nsafra wa wo ba na otu se na ebesa ni mo hia me chia ahwefo nyina ene alaji Django waya ifro awo abo kotoko nyankopon ma wa ware NCA me da mase da se ne ebesa hia me da masipi number 2 I said the just free screening I thank for sa Nkomo